Where you're from? I'm from Where from? I'm from Malaysia. Malaysia? Yes, I'm Malaysia. from Indonesia. My God. Salam kenal. What was the difference between Malaysia and Indonesia? Wait a minute, okay? What's the difference between Malaysia and Indonesia? This is apa sudah mau cakap tadi tuh susah betul nih bahasa Inggris nih. This is I'm so sorry, nggak bisa bahasa Inggris. Make you understand language is very international you talking. Oh, okay, wait, okay. Because my Malaysia is my English so very You speak Arabic, you speak تكلم عربية. ya masya Allah ya la أهلا وسهلا ومرحبا. kun anta kun antahu أنت خل ولا أنت أنت لا بتر من وينية من وينية أنت أرض الدنيا من وينية. still Arab dah still Arab dik. أنا أتكلم لغة العرب تمام يا حبيبي يا حلوة يا حبي يا روحي يا قلبي يا كل داخلية كل تمامية كل خلي ولية. أنا أعرف لغة العرب كل يوم كل day كل every day one day. Dia baca doa ke tu? Bukan, aku rasa bukan baca doa. Oh, okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. هذا قرآن يا حبيبي هذا قرآن. Don't talk Quran. Itu Quran, itu Quran.